manafo gn'anaka raha fa hitako fa mahatsara iaho le nagnano examen tsy mety avy. Zareo olo mety 8 heures fa 7h30. Ah papa saucisse. Anao manafitra andeha l'école? Anao ke andeha hagnano examen, tsay? Ia, andeha hagnano examen zegny, mandeha hagnano tantara zegny. Andeha hagnano tantara, ia. Misy ke aleva ono tsara be question. Mbô fa nianatra leçon tanao ty? Za fa nianatra leçon avec le numéro 1, numéro 2 fa nianarako. Misy question tsy maintsy miboaka amin'ny tantara azokazoko ono zay tam'izay mbola nagnano izy tsy maintsy miboaka. Anao mazoko mikoragna amin'ny mpampianatra anay koy? Za tsy mikoragna aminjareo fa azoko ono tam'izay nagnano izy takagno za zay mbola nianatra karaha andrehy zegny. Volagno raha zegny fa za question zegny. Azovy nahita Madagasikara voalohany. Zegny question zegny tsy maintsy. Ke iboaka amin'ny examen anay koy? Ia ke. Anao kazoka raha mafana. Madagasikara zegny, Madagasikara mafavely hitanao. Atsika la Madagasikara ke anao mango tam'izao nahita Madagasikara voalohany, Madagasikara tsara vely. Anao manao tsy mianatra leçon mary. Za mianatra leçon azoko, za ty lo andeha anao la mafana. Eto Madagasikara tsara vely ataonao vely. I Madagasikara tsara vely vao nahita izy voalohany. Za ty lo azoko Madagasikara tsara vely zoko e. Anao mavandy aminahy fô. Anao na mavandy. Madagasikara tsara vely ataonao vely. Mpampianatra anay adao tsara mivolambola. Anao na mavandy. Madagasikara tsara vely ataonao vely. Mpampianatra anay adao tsara mivolambola zegny tantara anao mavandy anao. Zegny tantara. I manafo, ino na olona hita Madagasikara voalohany tsy hene. Very zegny Madagasikara.